every time. So kelas na dolo tsaka ko nagpelit ni Sol. Meron kang kanya tutulong nila nakapa community. Yung sana dolo tsaka mo sa nasa tol ka na mo ng bobo ng Sol. Pero yung mga to weekend ng share ka kang galimwa. Kaya na Sol. Hey. Tam 지금 쓰고 어떻게 하면 돼? Iyo. Ano kita mo? Hey. Kapte na para hey. Local VME. Itu lucu kim. Ano kasi? Tamat ako. Next.
Nasa wali. Ito na serye rin na itong Kapil Boys, ito na serye rin itong lalo mo ito na ikampan nito. Silver din taon ito na boss ni Bukal Ring. Kaya sa ito na serye. Nasa wali. Indang ako ay nagbalu, rawata kinananganga. Isa turamiti ko chisu karisito. Serebua enanganga, serebua enanganga. Naibalu nga sa chisu serekiti ko nga. Tuneki ko nga chisu Murian na lewa samay sulian na mura sa na nga. Serebua enanganga, serebua enanganga. Naibalo nga sa Jesu serekiti ko nga. Nindang ako ay naibalo, sa wata kinananganga. Isa turamiti ko Jesu karisito. Serebua enanganga, serebua enanganga. Naibalo nga sa Jesu serekiti ko nga. Serebua enanganga, serebua enanganga. Naibalo nga sa Jesu serekiti ko nga. Nasa wali, serye. Wala sa kan natawag tigil na boss ni Bukal Ring. Karena orang tahu, mereka kira masih tinggi, jadi wasol beli. Jesus, bisa sen aku mai, yang tahu pengarang mana. Kami orang sulit orang pula, ikan ribu ada pula. Yang nanti kita mau tamu beli, kita beli. Ribu lagi pula, mengalut, misalnya kita kira tu, yang singa sana. Dosa. Tapi usaha karena kurang dari tahu. Kita dengan yang bawa kosulut tu kau mata. Ini malu tu waktu saya dengan rumahnya orang. Kita dengan dari kurang. Bikin punang kasih di turun lot. Kau salah satu berita kita bikin di dalam coba turun. Sampai nak pun no puna sakit. Mau puna punya lebih ke memento na mosa kami orang. Ya kerau leru itu. Sau nato dengan leru mosa leru. Eko kani damai lu tu wata. Wata lagi tu sau wata mai. Ya na na pun kalau orang tu tak. Ni alam itu, sama yang sudah rakyat dah masuk.
Yung na mamatalang awal ka, pero menanggai ito bukan musim Andre. Bikin dengan nasi kaliya, waktu may laki sar ko beliau tu. Dengan aku suruh fikir, nanti nggak puas, pergi. Dan aku nggak suka ke, dan dia nggak mau. Nasi nol mai. Na nunggu tak. Ako sa tawag may ba matuntuin na tambah libo-libo. Ay tawa nung may din. May din mo lang tingkad yung usok baru. Itiya. O sa nanganit to. Kung nagbuto ka talaga na ulong mo. Matinsali mo may kinalabing. Wala ko may nanon na may masaw na ulong doon sa ulo. Iya, nakalangan ko juga video itu na o guru ngamay makita ko nga masuk boleh ko ya tini pinakasarangan na singa no buti o tinga sa alis ano boleh siya mesti ko menelo mo disi ba ka para na mo kumante Eh, salay. ko eh ulo tale iya nunggu tuba aba ko tumbo nunggu taka elewana kalau kaya ka sama ni dengu elewa ko na nung dengu ya nangaw sa na mungkin sa total na tutu nung wawaraw o to ko mo ikin na nung ulit na ka nung sama ikin kin na wal so to kaya mo kala kata o sama itu na berutu wasa ela tarot nung kata ngomong nggak usah nak mungkin, anak lewat kalau aku masuk dulu. Iya, nunggu. Kalau kalian ada kata sahabat, mau nangkar apa sih? Nggak tahu orang nabi kali. Lalu tuh mah kenhon. Rumah ya, usah tak apa sih orang ngomong. Kamu di sini sekali tak ada. Usah nangkar apa sih nggak ada tuh. Kalau tempat tak ada sih kita berhewan kan. Mau tahu kan itu tuh ni pun turun lagi. Satu lucu menurut kita tahu. Ini tujuh kau sih tinggal waktu sa terata juga may biti. Mentong tangan sulit kita itu kan di mana yang virus itu. Iya, kau lang ayaw may biar orang berat tadi kita. Yang sini. Satu cinggo nataka kata masuk lah kamu nak kalau kasasulian mana kalau weekend. Entah may bingkaran. Tidak boleh buat pertanyaan. Jadi bingkaran besar banget. Akin kaya dire dodo. May makana ko sa nileson, taon ito. Ana balik ko nung tulot. Pag singila ko may karat. Muntaw may karat. Hindi karat sa rin pa. Go nalawan ko. Ko talaga nakangamay ta ka chisu. Ang may karat nga. Asin may karat. Yan iba ko kim din na nandaturo ko manhelewa. Kim din sa karat yoti, isa ko din isa baka ka tumba. Ronik tadi, mobil wa turun bikin ini. Kau talang awal may lelaki, nabon wa keno itu. Nilu tu sarwa koko, ini kakong ini boleh tak? Namun ni pun wa cuma ya. Yang andre bikin ini telefon. Sini tu guni mau disali. Ni tak ngai kini. Ini pusing ngawa lewu namun ni pun. Lewu nak itu mo ya. Tapi nak cerita kita nong ni bayi buke. Ya saya ni macam ni walala nong ni tam. Kalau lenga. Kema ni mai bici. Kemi sa kita di tengah. Kalau lenga di merata. Kalau lenga merata, berapa kali. Ya nangong sakit bikin apa nuan. Betul boleh. Oh ya, sok-sok yang ngau. Lengkar apa main ada nuan listal masuk. Batan itu talaga kita cuci. Itu nuan, dan itu tu. Que levo tu na causa
kaungo sa waka takar weekenda me na kakua kina ni daungan rewa na beka tha me wakana nonra daungan rewa do kakua talinga ni ngarawa na matakau me wakataki ira eso me wakasa volai arsa tiku sombu na tamata merakana kangunu arsa ngai tu taketale merangito me na kakua talinga ni dau ya lewa me waka arsa kitaka eso asambali kina na singa indua pau elewe rosanga bulu kamani tolu nondolo menda kakuata langani dau bakatobole Kristo me baka erasa dau be bakatobole eso asakati ira mate na bengata do kakuata langani dau dindi me baka erasa dindi eso arasa bakarusai enan dau be bakarusai amen. Na kana wili kachikana kiana babalangi ana wili kachikana New Living Translations na kavnak nikwa. I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness long ago. All of them were guided by a cloud that moved ahead of them, and all of them walked through the sea on dry ground. In the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses. All of them ate the same spiritual food, and all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Yet God was not pleased with most of them, and their bodies were scattered in the wilderness. These things happened as a warning to us, so that we would not crave evil things as they did, or worship idols as some of them did. As the scriptures say, the people celebrated with feasting and drinking, and they indulged in pagan revelry. And we must not engage in sexual immorality, as some of them did, causing 23,000 of them to die in one day. Not should we put Christ to the test, as some of them did, and then died from snake bites. And don't grumble as some of them did, and then were destroyed by the angel of death. This is the word of God. Anyone with ears to hear should listen and understand. Amen. Moni bosa mai turanga au vakaro tu bosa mai ni sangan reba deu rongo da sabu au vakaro tu ki ve kem ki tisu muni bula bosa tu ke masa kuna ser mo una na un ros kawanso ka to krem ka tu da ke Allah ser sara ma to le warna ka Amen.
Wale Brasil sa Kandimarau ka di binawali buat kalau nai nanda suatu yang nak kabisaran di sini dindah. Bukan di the gathering today is power. Praise the Lord. Amen. Jadi nak kali bisa nak kamu cuma kalau na bisa. Dan nak kini nonton bulan na bebiti dan tibung boy bola tengah dia nak taruh. Saat kita ngabikan dan ngajukan di dai, kasama ka raw lisa siya. Nabisa usala mo cuma. Nabisa mo yung macho mo kaya kung di kaya mo maluan ng dalawa may. Doon nga una may naon sa mabulo, meron na doon may naon tiwag. Betul right? Orang raw sini karuwa. Kung may na 98, 99, doon nga una. O ingilan siya daw na muna na chugiro doon nga una sa natigibu na takalya din ay tapang. O baka raw siya ni baka raw. Yan na yado. Ni ko abi o nare ni kaya ni ko. Entare magaling ko no ko. Lo pa nakatikim do may laki. Kila nito sa baka raw sa ngamay kinako. Do na ni community maybe buke maybe wako ko tagi sa chuna kalu. Yan nandun na hindi nandun sa wakila. Sabi ba kata-kata rin chuna. Nampos ungaran-ngaran chuna ko sa lutul may lagi. Namada ko ya ulikan juga na chun ni kinawasi so tanu. Umano wasi sa rin nampos na singa baroy bir nang kasi kinatura na ni boss. Mana taro juga Jesus when Jesus was asking the question to Simon Peter. Patol taro ni ko juga Jesus taro nga juga Jesus we Peter. Simon ni lubi pacho. O Salomania usese. Do you love me or no? Taro ni ko patol. You know, someone has been following Jesus Christ all his life. And doon daw boli ito nga, birta kito na lawa, may raw may kina na iboli. Sera bili niyo ka doon ka na iwasa-wasa. Sa lakot ka na nga ni Bobby ka na pibig on social media and all sorts. Ano nakakata ko sa imo ni Peter, makabili niyo na lakot yung ko na linggoy. Ya, makatuloy sa marit tingin ko yung mga waso mabit ko ya, o Jesus. But somehow, Simon Peter in himself, Jesus experienced and realized that within Simon Peter, he still has the doubts about the presence and the divine power of God. Hallelujah. So naman ako, weekend, ang tututo na mga sumay. Are you a Christian? Mali nakataka si Limbero. Yes, I am. But are you a practice Christian? Nangauna ni po kiyo ni sa kamp. Na yada Jesus sing nito na yada menda bulita nga ako kamitay. It's about time that we make that commitment. Kunya wala ko ni po weekend na Santa Mikile o Santa Mikile. Yan daw bini binakata nakalunggo la ka mo na bisa. Rokko bi ka do kay kinanakalunggo. O wa bini binakata kim do laki na kanil. Indo sa kanal ni community kim do na nabubale wa Kristo. Yang mo bitigin niya mo Jesus Kristo sa tigin dai. Daw bini binakata nakalunggo ro sa tigin dai. Na singinin ko singinin do ay tumala ka. Sinin do tumala sa tumala ka wati tunakalo. Sembera matangan ni ko ya maingilan sa tumala ka wati tunakalo. Amen. En Singapore buka kita utukan nandun kita nabalut nandun na 5 nabalut babala mo bingaraw chuki kimamida ka kakan en community may bajan and the new elingaraw na narto balut na lutu katolik konambete ya na churches together kimamila ida ka lunch kya na singaliw ko na ilaw community na e ba ka usara nga membala to ire rende tu na wai
for water aid. Me buke kina na tamata era zambe mai yau yau. Vei mata lotu ko esta ni vakambauta e zambe mai for one reason. Tamate kila tamata tudo mas have water. Access to water. Sabe? So no que tera lubiti. Kona kango matakani ko na balu to wait time sa chukina na matakani ko to na chukibir. You know what? In unity we can together we can achieve great things. So no nakan dalam ko na duyo na vet ko chukibir dito na may tigil na bingara via nang ko o si chairman ta to na Fijian Christian Fellowship Council. Nabi matalu tu bi ngoni ni bi bola tangan. E duangan ni o se chukibir na lili sumsumlo. E se na nindu la come che mai lutta talento na sumsumlo. No. We must realize me daga batala lumibiti en bola tangan na ngoni ni ko men chipta kale una kana na mo sama valu da chukuni kwa. Ortu sa utam bagi mengilanji. Se kile chukuni na koro sa. Ni kadi mai na koro me wala solitarol. Tumbo da wen se tu sa sing ni gaviana. Sabi? Nanonta na taga ba to ba binang ni ko na yang lalu binang do sa tigi utak na Royal Artillery Regiment. Bambi biru wai laki wakaki lefonial. O bambo tane bi kebet stali chungo wiki mami na sa suka sarau talangan indo na lebi mo kaya longang ka tigi talembe ka na bi kemba talesu indo na re sa amar tigi ni buat sa kabini. Bala taka chungo polo biru bi timodi. Namaten Timothy kena waseva na tikine wal. Kachungo polo Timothy saya na pagalelingan na mabaya. Yan na loto saya nga nakakira-kira. Ni saya la tagi kina nakanim bulongo kina kanim bulo talaga. Eno ni lumay. Praise the Lord. Ako ba kan to na numuni kanim bakadala kanu na chumiki. Betul bakadala na wo kitu di me kina ko bitamani. Sini kani bakadala kanu na chumiki na ko na kani sini ko. Na vika kile de membaleta na lotu Jesu Kristo. Ke baka ko manin rakai sa kawawalitu. Kadi na kalu, baka baka rakai tagi ni kuya. Pati so nang loket na yang relevu tu siya nga ba? Niya ko may ngunit nakalakan, damo mo sintawa walit, pampakin na uniform, siya kina nakalakan mga, mo sana, so matangay, en daw rungo, ruang ayaw at tulaya mo. Ni Chibo kina nanumita, en nabuguri ng dambulan ng garapan na kalu, saan noon tayo tayo na tamata-menta mentang garapan na kalu. Praise the Lord. En non tayo na tamata mentang garapan na kalu. Kaya makanta sa ang nila mo juga, yung sa kanibig juga na kalunin ko, bumanding tagal na kunaw ka. Enakagad sa mga lang. Doon na nasimaw pilulu, ito ngaramit juga na mosinin daw kunaw. E na unok ito awing ngaramit sa kajugin. Kasarabiyaw ito na anggas di balang, anggas nibul tumay nanonga, anggas nibul ni meds, kaya na chemistry. E na tinikadiwa pito sa magulog ka ba. Kasar ko total. Kaya uro na lubeng. Daw tukun na birato na decision da mga ke sandi nga lumam na decision da mga sandi lumam if it's right or wrong go with it tapos ano na tortulo so na they make mistakes tungay buli make veo na nang bimbi may na mosen singa au wakaw bakilatan do talaga ni buli veo mandanga sa kali libu juga na duya sar kali lihat juga so sar weekend sar mentang apa kan dua so no na enta na apa to reso na apa tu lewa baka ngai tahu sa sang butan dan dolo lo bukin salalang sar ngabi baka mo baka tara na lalang ya mi ngau disal ni ulang ulang baka bi dai so ni kokani au sa so takawti kenan tapon ni bali ni mul era sa diri tangan kinan na bingo bicis baka bi dai namun ini kuat. Iya, kalau gani so, mau nasarang asa tahu tunggu kira 6 bulan. Saat 3 bulan tamu itu di lawan. Ya kami di sini kuat. Nunggu masuk nabi ka natukunialo nabi wasi na action song eta ka sini kuat. It is very powerful. We can feel the power of the Holy Spirit move. In that message alone, we can then kami di sini natin. Kaya kau sila laki-laki nandun ka, yan nandun mondol ako kung talaman tayo bilangan na kami. Solo no que no te umay lo tu talaga wasar tu nga may kinanonda
Lai pale leo tu mati permai. Wawi tu mantap orang pala lantai cuy. Wawi tu mantap orang do re mi fa sol la asen cuy. Sebagai nanon dalla ko bona ko ligu single la ko lelu tu wa ndo na ya ni lu tu seta. La ko lelu tu ni barabo cuy ndo na kalu ni ya ka mulai ka misi. So na na malu na kau sa ro se bikin tu ni ko kan de cuy tu. Kendo na kau bagat ko bikin de ko. Lu tu cunga na lu tu cuy kina. Ye menda kau tatang. Kau tatang ni traditional kind of mindsets that within us. Do bagat tao tai kena tu na ya ni. Sebagai taruh pun juga sama pada boy. Boy ame samu, Sebagai. Pada boy. Boy sakit ni, boy unda lagi nabi karami tok tok tena mu ni churches together. Dona kana naku marah, kulit tu bagai lebu nak. Mata kan isi baru bukan isi pernah malah kakak. Itu sami sama, malah misi. Saya kaya mati bagai tu ni nak pulang. Meundun mau kira nabi. Kalau misalnya itu penambete ni itu Katolika, yang dona kan nambet tu kaya dona kan kita tarik naik. Lah, tarik naik lu. Zakat cuma yang lu tambus. Kalau nasulah lu kita ngada semua cikan tu cuma zakat yang lu tambus. Enak kan bising dengan yang tadi. Kalau cukup pun lebih koronida, yang dona community sampai kita bakal lu kita gitu. Saat tiga merasa tiga Romo da cuma ibu na usabu nu taka cuma mayo o Paula veira ma wasoma membiule bina vika eso erandong karamat pili kato ko ko pole na mateni tikina ye ko sa senga ni bina kata o kim do ne viokan mondo leda nira atu e rukunio ko ira kede na non tangase ara sala ko kede na na lo mo duwe e baka indo ne vivo kana nu bita ka veki o Paula veira mi korni baka indo na remind lenga I want you to know, not to forget, that your ancestors was once under the cloud. The blessings was for them. It was all for humanity. Embalik kita tuh mana biwak pelong ada teknik. Kato ko pula bir kulit. O ira na nung bas. Nangaw na siya na kinanakaka na toa na bika kita ngalang malumalang. Wasya kira bir. Waya luto, kau mentang ayah pakai bau tinim bulan cuma nakalu bawa sakit wir. Ni siang ada merah wai, pakai rutar sakit wir. Sing di bekilan nakalu, kau yang bawa luto juga, kau bawa sing di. The blessings was for all of them. They were released from Egypt. Era serigi maya na bulan pakai besu, era besu gitu kita. Ya pula sampai pakai nomor juga era na ciu, me korriga. Pandi tegel, gua mau nikah, kau ni mulai dah pernah nikah. Dona ngauna, your ancestors, all of them were under the cloud. Tigineli masangke kawango, iya sa lewe bunga beira, sa senga ni binakatira na kano. Nira san dui biu eloma ni bina. E dina ni tau wata tuna kaya wasya na kalobeira. Ye beira na Israel, beira na ciu. E na loma ni non rambula sirek. E so beira rasa sirek, ye na elon rasa ngatuna. Nira san ringgoma tuna blessings. Praise the Lord. Even though they received their blessing, but within them there was stubbornness. Wento na boleh bikin dia. And the sahaja na wala and the senga ni tara, and the kanya na kakanya na senga ni tiana. Nai wata na luri lelewu. Sa tawa minaga na nona tanga, and the kaya na sarawat hindi dai. Now kaya na idemu nimbula. Vika kede mo itu wata tuna bikin. Niko tahu mate, niko zaki takana kalau His blessing continues each day and each morning, because His love and His grace are renewed every morning. Praise the Lord. So now on the weekend, we all experience this blessing overall. So now on the weekend, that stubbornness of the presence of God. Sikoko binakasata. Hallelujah. Nunggu masuk ke kampung internet bibi ke, kita soalnya orang nanti wakilan, enggak tu nelonda, na nona tiko nak kalau apa ya? I am Emmanuel. God is with you. Ni kau tahu mate, teman-teman ni boleh pula tu kinopa. Ni senang bawa peta tu bipo. Kau telah ngat pesa, tu nak kamu. Ena baru tak nak kalau Indo besok tapi. Ni kau wanggaran nak tu, baru tak nak kalau Indo, WhatsApp tak kami akan link, mulai tak. Siapa tahu?
Nangono sema tukuna na kamu no mitokani lebu mbega na kauro wa kan den mbega na kula ma kubali be wakila yo ke dosar ngana na friend sandin den mbega ronga itala no ngai baru takana kelu ngai la ngali ba ang banga tagi na kam bene ka di sini bene ngadi dai ang ngane be balong lang gati kenda nanon da mai sota ko kubali ena ka bene ngadi dai na kalungu ena sema ko anduni lebi tu ko lebenya nakalungu ya wawa tu nga mole sutale mai wa mo kanga wa iyo turanga au sa listale ni wikimni au ngandre wikimni e bisa kana mga sala bimbi sa mare te to komikenda na wosa mo banua sa tau chugini ko na extension lang rawlanga dati ko rumatan ta ka chugini to kan deru rumatan ta ka chugini ko biyo na nung tambe to ka santo na kana kena tarre o lulu to e sinyi raw na bulan ni murid Yesus. Bulan ni murid Yesus na bulan ni Rongos. There will be loads within the family, within your surroundings. They will understand the path. All you have to do, make that commitment. Make that commitment. Tukuna sarangani kuwa, tura, au sa ko kayo ni. Nanon daga dona ngone na ultima. Kakir-kir tu weekenda dona ngone na ultima. Dono ko na sana main duri tu endo mbega ni tala sentu sana main duri tu sana meda ka kita gele kinangele nuku kinan agaba bona kena yang bona tamata merawati buru todo beda la chimta do ni tu na bale ko tamata ka kena babalan kala sa nango na udeng mai kino mai tour na ka ni bingarabi sa agaba sa cuma na bulo ko sa uti kita na bingarabi na lo ni Fijian Methodist Fellowship simbaza le vile ulo sana toso kita na ilisi e England pero sa dito sa kita kira dili e dona ka do tota do wasi abale do tunga na bunia lungelo nan raiva dake nan raiva sombu na yan relevu kanda vango me kenge kadhibi na numbula ngedala kile mala ya ndona kale do concert taki tu ne bingu now when you follow Jesus, prepare to suffer. There is a cost of following Jesus. Makarau taka mabinakasar na ilumilo. Makarau taka sara mabinaka na ilumilo. Nakakele mo na kanga. Me kakulida ka me mbalitiko, me raka na mbalitalakano. Nakakula ka bisi. Yan doon nakaliw. Ondo wasa kini nakaliw. Balatake pagka ubikan dek. Aulilo tu sarut di Indonesia. Yan doon luto boleh ketongay bertu laki na doa. Luto dengan Katolika si Anglican si Methodist Benda kami kita lilo tu sari raya. Water science au salilo tu sari raya itu nya balik kita batanga. Kita sotika kita kebit. Possibility. Kila nabi dia kita tak kamu tunggu. Luto wana kalu pakaya. Dia lakola daru diri dake daru diri juga daru nomu juga apa kata kendaru na taro ngacu cisu pita pasalomani au sesena kila na dama namuna taro ko ciu o cisu no Jesus know the answer already Bernakai bila kata cisu o pita makata ke ko me tukuna mai me bakan data ke loman nano na bioka ni kiko na kalu nano de ciu ni ko na kan awam buat kita silang weekend boleh kita coba artileri batanga mai laki buat kita siang di sini wala kala tu bola kan bora taka jalo tahu kita you are here because you love God praise the Lord the reason why you here because you love God taruh kau juga sama you love God taruh kau juga sama you love God Abang Paulo berto may corrida. Yan nabi kau ko sa ibu kata kar weekend. Mendaka ko kinindaw ngandre ba nabi kala. Me bakana non randaw ngandre ba. Tu remind takirtal juko Paulo. Me ka tutuba tanaka era sota ko may nanumundungas. They all receive that same blessings. Yes, so within that blessings that overflow each day. That manna that come from heaven each morning. Era dingomo matutuat yes sobira era dingomo tu nelo gato na bola
Katongo pol mero mi konila. Sangge tu no mangona tikine tinebitu. Do ka ko telangan do ngarawa na matakal. Me bakata kireso. Me bakasa holai. Era sa tiku sunguna tamata merakana ka ngunu. Ara sangge tu da ketali. Merandi. Me da ka ko telangan din daw leo me bakara sa kita keso. Asambale kine le singa endombau ele rosanga kulu kamani tolu nong dulu. Me da ka ko telangan din daw baka tobole Kristo. Nikua sanda mo sinelo. Obetul sanda mo sinelo gusto mo na mendare da bango na social media. Salim sa vendu siet ko na. Salim sa vendu siet ko na. Nalo kasi gini tal. Whatever that denomination may be. Kayo gendo ya na ka. Au sando ni kalobi. Nalo tino na ka. Se mata lotu da mga na ka. Au vendo ni kalobi. Nalo tino na ka. Whether it's New Methodist, Seventh-day Adventist, Methodist Church, All Nation, whatever their denomination may be. Roma di yung nakasarap kami. Kaya makasona ko nando bunde mayroon. Hindi saan daw bibig na numa. Eh usaro ng challenge na kalakalo. Habang ko pulo pero may Roma. Bundong kayo na numa. And yet when you were still sinners, Christ died on the cross. Alam mo. Kaya wala nga nakamit. Indusi wala dati ko nakaluwa sa amat. Kaya kahit tuyo sa muna sanda kila, sanda kau mai, sa tao binakanatanga, sa toso na ganay itu, sa liyan na bugo kinakila ka, sanda may challenge ta ka na luti no nakaluwa ka. Siya nga nino na nagtalatala ya, siya nga nino na kuya binugtagya, na luti no na nakaluwa. Nang gumasumabig. Kaya if you unsure about anything, Sane basa ng kau na tinde taruh itu bilik itu Roma itu cuma be still and know that I am God. If you are unsure of anything, dambe baka taruh wala kalaturan. Oh iya, nak kalau cunggo sa usah serangan nikila. Kunin dan dundu tunai ka. David, gorin non radaka na tahu. Praise the Lord. Okay, don't go in the south. At the south, holy and the non rana kalung. The Shelani holy and non kadada walanga. And Martina Christo, na hukum, na hukum na ka. And I can be seen. Nuguma sunakang, and then I'm being beauty. And then I'm being beauty and then I live and I'm buying on the maison. So maybe, and I'm doing Italian Bukawanga. Makayalo niya limbas ka talaga. Kama ko na tingin ka ba, namatay ni Cornelio Kinawasit, o kuyong ko, kuya Mundo Solomon, mundo unrota, di ba ng karapan na matakal. Whatever that kind of idol worship may be, na matakaw ka dapat na siyang karapan siya nang unang ibuwa, sana mo masumasabi niya. Karapan may na matakaw, saan muna ni self-group, saan muna ni matasinga, priority talaga na sotale na kakak. Sama daw? Taruh ko juga sa muy ko di priority talaga. Doming. Auto tukuran cuma bawa semua anak kau nak kami di sini nanti dah. Kau kan rela mau bawa nama mikir datang lagi nak kami di sini pun. Bosan cuma pula biar mai korni dan balik tengah. Ni sare na pula. Na ibagar raw nimbula mai korni dah. Sabi sa usara ngau. Iro matanga na tamatalo. Sabi sa usara ngana nori bagar. Saya likin na kabakayalo kabakayuki. Ni kuwa ena lo manilo tu esile conferite na baksaut sa challenge tak saraboli ulo tu esile. Challenge tak saraboli. Weekend na ndambe na kami sigi kuwa. Den lo tu esile ni lo tu nga kaya mo Yesu Kristo na kami ndambe na kami kuwa. Embole itu na nonda mule na kami sigi. Na nonda lo tu me kabakayalo tipo. Me kabakayo. Menda kapuli na kamu tu nonda lo tu me kanga ni so. Au salah nga balete na palang do mata sumiang ko na kay mo. Ha? Bindendre magkakala. Au salah ko manda nga balete do mata kanal lo kay ko lay walay. Ha? Mekako. Indala ko may nele na naman. Siya pa ka mo tumanda nga non daru mulmulumu kinanon daru ruka. Daru la ko may, daru dambe, daru ba kaya mulmulumu tigikin daru na sera mi kalu. Daru baka tara turang ni mo sa may biya ni ulisu ya songgo ni mo au konta batake we ni olaka
ene kami disebut dengan tidak. Mereka kuentua ene kiro sabu kapa. Mereka kuentua menggarana kasayangan dundu na bikwa. Akatale na sayang bikwa na tan. Aundo tambe to na taku. Na kuro rongo na bubunit kurali may rewang ni sa wana numikenda to kanon de tabi man wa. Awan rumah sarana kapo sa ginoo pulo pero may korri. Mereka kuentua menggarana kasayangan dundu na bikwa. Akatale nga sayang bikwa na tan. Sunong una sali mo sarang kasa tunan ta tan. Ang kir mai so nonda isar kir sarang mai very genuine. Sunong una sa den sarang tan ngai wasya. Sabi kira ubi mo nga itu talaga kinalumul-mul. Kaya do kira manda kana nabi makan bimbi ba ciki talaga ni bago. Itu ba mena menda sudah. Waktu tu bertu mai bici sedapa. Kira manda dua saudi kili. Me teman-teman na wanga me sa mo sini dia me sini ni ciko. Pato kan sesuatu kan saya nanti wala teman-teman ni. Sawa ini kita kan kita serangan kalu tunggu dongela ko serka. Or to may rewa or to may do bisa dik. Membir to may no. Dola ko sari mo. Dola kingilanji. Dole na kata kapag wala ka sa ko na kuini na napakalimutan kinasarangan ng dusili. Sabi ya au ya ka wala mo kaya tunga parang chumuchi ne bikete na ka binisilo sa kanila. On tambe din dai sing para. Mentang kay naluma. Endonang na radurma mo na kasi ko na biba kaluma ta tagibata chingaya. Ko nanganga ni masulele ngaya na sasarama churi. Tasasarama churi. Yes, so betul. Dong o wakas sama tangan dong o lewu ni kata orang dong wakas lebih kor lebih cukup. Dong na kada lewu ni bitalan ni bakan round na bakan round di kau bakan tebor dong mana. Biar ni ko bendulai bici sabun tak serang apa kuasa bah. Lewu na banu siapa tak cukup na bitalan na kuasa orang tak cuma si mama tak cuma na. Si mama when people are still afraid of all these sorcery things that is happening around in our community. Dia berkata cuma sebenarnya ni usah lotu binaka. Ya sono orang kora sarang ngai itu intusi cuma lemu. Kora sarang ngai besan sono itu kora sarang bolu tu binaka. Sebab ini, weekend dan lebih bici dan lebih nak kami sini kuat. Sakit nang to encourage one another in love. To encourage one another in love through the faith in Jesus Christ. David tahu lima, datus. Dua satu mate, ada tunggu apa-apa. Dia ngadra na bibuke tada tungo ta babale da bibuke kini na kami sir ni ko sanu kuma sunu da bibuke and da seri ni mula da na kasa garap sa baga do rawati na kalu membale tike da tungo and na kami na meda sama kima misal ko ni na kata na kalu ano muni sa ko sa ngawa do donu raw be kima na kami na ni boso di kima na kalu ke tu sa so na ka kima min daw baga la kata and na mamimbula di yo ka di batiki. Kapag katalangaki na nanimamibiyo kanya, vote kaira turanga na tuwa politik lima. Turanga na kabisingin dengan denday, kim sawa ni minakanaklaw ni tau malua, cikongan na munilawa ni kimami bagay. Keso na ngong turang kimami bakila, ni avalat na nimamimbulan ni muriki muni, ni bagande tagi kimami. Kimuni na nimamikalu ni saduru mawuti, na kuita na moku isa durumot na di mamikalu. May ato sarang ng dala na ikaliwali. Turangan na kami minangan denday. Di bandi tagi kimami turangan chisu. Nandendre kimami duru masakat chikomo. Lomni community may lakil na community thoni. Kena vio kani kimami songa denday turangan chisu. Kim sawa ni minamina. Namuni bosa na kalu sambalik kimami tulo ketinay. Kimami sa aksi kung ani ko turangan chisu. Niki mamikilana nambula turangan ng garamit kimo na lodo saya nga nambulong ko kinambula samberman turangan na pakatawdo ko tagi kinanani mamibubali na pakatawdo ko tagi kinanani mamibiyokan na pakatawdo ko tagi kinanani mamibakat tulewa turangan na bingaw ng tawdo ko sa ni rongo na ni mamimasu ni boso tasak na ni mamimulmulo sa masu na ko ni binaka sa nagtalenalida kadam ni tundo nga chisu turanga na ibang bulan din ang dulolo ito. Amen.